narachunguwe yoho namushima haleluya 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 kumukiza haleluya 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 amen munezerwe mushima Imana emabazo mukiza mushima Imana merubana mwesewe haleluya 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 kumukiza haleluya 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 amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tugiye gusubira mu buke. Tunataka kurudilia kidogo. Turi kuma tufatanye ko turi bakuru. Tutaendelea kwa sababu sisi ni wakubwa. Lakini jioni kwani uvigitara nasikia ibada. Kwani uvigitara. Kwani uvigitara. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tugiye gutamira Yesu. Nataka kumchezea Yesu. Kandi nyine bishop abwirize. Bishop ahubiri. Kandi ntari muri stage ndagira. Na hayuko kumukota. Hakuna yeye. Nayo twumvise. Yale tumesikia. Ayo watubwiye. Yale wametuambia jana. Bibiligramu yaravuze ngo yogira amahirwe yo guhungana page imwe ya Biblia. Amesema akiwa na bahati ya kwenda na page moja ya Biblia. Amerika yatewe akagira amahirwe guhungana page imwe ya Biblia. Amerika ikiwa imepigwa vita anaenda na Biblia page moja. Kuzogeza Yesu. Inaweza ikamilisha mpaka Yesu arudi. Ariko ufite irenze page. Lakini wewe una zaidi ya page moja. Ariko ntacho bakumari. Lakini haijakufaidi kwa chochote. Ngani wewe? Hata tema rasakari. Mrigayas. Lomela formela gari. Nahisi uwepo wa Mungu. Yego. Nahisi uwepo wa Mungu. Kweli. Kwa ndumva kubaho kw'Imana muri aya. Nahisi uwepo wa Mungu. Kwa ndumva kubaho kw'Imana muri aya. Nahisi uwepo wa Mungu. Kwa ndumva kubaho kw'Imana. Nahisi uwepo wa Mungu hapa. Nahisi uwepo wa Mungu. Nahisi. Talima. Haleluya. Haleluya. Tema. Nachuranga. 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 Oba! Mana warakoze kuturinda. Oba! Taini minimali della sangre. Ya kufa ni zaidi ya kuishi. Nikamuuliza je, tatizo ni gani? Wakwibutse wasubiye back. We rudi nyuma. Ugatekereza ibyo Yesu yakoze. Fikiria aliyoyafanya Yesu. Ni ikihe kintu gishobora gutuma umuntu? Ni nini ambayo inaweza kumfanya mtu ajitie kitanzi? Bariya bababaye. Hawa waliosononeka. Bariya birirwa baserera ku misozi. Hawa wanaoshinda wakizunguka milimani. Bariya bashaka kwiyahura. Hawa wanaotaka kujitia kitanzi. Bariya bafite ibibazo babuze inkuru nziza. Hawa wanakosa habari njema. Bariya babuze umuntu ubabwira Yesu. Hawa waliokosa atakayewaambia Yesu Kristo. Usababwira ubutumwa gututabegereye. Utaambia lini na haujakaribia? Bazamenya gute? Watajuaje? Biblia zitubwira ngo. Biblia inasema kumva. Kusikia. Kumva ngo niko kubanziriza. Kusikia ndiko kunaanza. Hanyuma kwizera. Alafu imani. Ngo kukava mu bintu umuntu yumvishije. Imani inatoka. Hallelujah. Gana 3:74 ivuga ngo uyu mwana w'uruhinja ninde? Uyu mwana w'uruhinja ninde wazawe n'umukene Dorajamye mu kiraro cy'inka kuko icumbi ryabuze Umuremyi w'isi yose ni uhindutse muto Uwiteka nyiringira rutare rudashira Uwiteka nyiringira
ushaka imbata za Satani zose azihanganira. Niwe Mana y'Uwiteka, ijuru ryose rigahimbaza n'abera bacunguje amaraso. Rigahimbazwa n'abera bacunguje amaraso. Uyu ninde wishwe n'abagome wuzuye umubabaro. Ushaka imbata za Satani zose azihanganira. Niwe Mana yacu nziza idutunganiriza ibibaza byo mu ijuru ibyishimo by'iteka. Niwe Mana idutunganiriza ibibaza byo mu ijuru ibyishimo by'iteka. Uyu ninde uva amaraso cyane agahemurwa rwose agakubitwa ibipfusi byinshi bagira umurengera. Niwe Mana y'imigisha abo yicunguriye kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Niwe Mana y'imigisha abo yicunguriye kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Uyu ninde ubambwe n'abagome hagati y'abambuzi afite amahwa mu rubanga arashinyagurirwa. Niwe Mana y'Uwiteka, mu ijuru ryose rigahimbazwa n'abera bacunguje amaraso. 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 Kandi izacira urubanza abayisuzuguye. Kandi izacira urubanza abayisuzuguye.
Haleluya. Atukuzwe Mungu wa milele. Tutarudilia kidogo. Amen. Turakomeza twifate kugira ngo tujugire mu gitamo. Imana ngujihimbaza. Apewe sifa mukozi. Terenga rero nka zibiri cyangwa zitatu gutyo. Nitumara dusubiremo. Aho ngaho tuhindura umurya papa. Aho ugeze tuhindura umurya. Imana cyubahiro. Hallelujah! 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 Amen! Atukuzwe! Subiramo papa. Tunoshore okay. Ngitsare kabisa. Numfisha ko bya ibindi tuzamune. Hallelujah! Bahusta kandi papa we irindi rimwe kandi. Tuzamune. Ngitsare. Karibu mnene na wajeni. Karibu. Ngitsare. Yeah. Tushangilie Bwana kwa makofi sana. Hallelujah. Modela sherga. Bagumye kukoresha ijambo ryo kwifata. Wameendelea kutumia neno kugira ngo tuze kubika umwanya wa nimugoroba. Ndio tukuje kuweka muda wa jioni. Ubwo rero no kuguma kunoshaho gahoro. Kwa hivyo ni kuendelea kugusia kidogo. Ariko zose turabikora. Lakini yote tutafanya.
aba bana twabaritse ni nkaho bari batombotse. Hawa watoto ambao tumewapea baraka ni kama alikuwa ababyeyi hari ikibazo nza nibaza. Kuna swali wanga nanijiuliza. Ninde bababwiye ngo muza muzara ni murangiza mugira amezi 2, 3 cyangwe kumwe? Nani amewaambia mkijifungua mnafaa kumaliza miezi zaidi? Kandi muzumve biri serious kubera ko bije nyine ubunyene reka mbivuge. Na imekuja ikiwa serious, wacha niseme kwa sasa. Ninde bababwiye? Nani amewaambia? Ni gute umuntu azabyara akagira ukwezi? Ni jinsi gani mtu anaweza akajifungua amalize mwezi, akagira amezi 2, kumaliza miezi 2, akagira amezi 3, anafika hata miezi 3. Hari abandi baza bagira 4. Kuna wengine wanafikisha 4. Ko muraona abana ko batazotomboka bakiruka bagasohoka hanze tugiye ko bari. Hawa watoto si wataweza kutomboka, wanakimbia tukiwa. Timugira ngo ikindi abana nta kindi cyabarishije. Hawa watoto si kingine kiliwafanya waliishi ibintu batarumva kuva baba. Wamesikia vitu ambao hawajawahi kusikia tangu wazaliwe. Hano n'umuzima natwe twamenyereye n'ikicuya nibikiuza uzumva bidashoboka. Na hata sisi ambao tumezoea tunasikia yaiwezekani. Abandi bazaba baba mu rugo agifita amezi 4, 5, 6 wewe ni bene waundi no mu gikoni kuhagera n'intambara. Miezi 6 kufika hata jikoni ni kusumbua. None wicaye ufita amezi ku rugero uracabuza amezi 3 yo kubyara. Umekosa miezi 3 ya kuzaa. Ukubisa handa 3 y'igikoma. Umemaliza ingine 3 ya uji. None amezi 5 udasenga. Miezi 5 kama haombi. Ubwo subunebwe Yesu Satani mwahaye imbaraga kweli? Si huo ni shetani mmempa nguvu. Bamwe zambabwira ngo akana ngo ugashitse mu bantu se ninde wakagutumye? Sumwana w'Imana uko angana kose vile alivyo. Ngo nawe ngo abanza mw'igikoma ngo yiyondore ngo azashika ngo amaze kuzibuha. Eti naye akunywa uji afike akiwa uri muri jimu ninde wabatumye ngo hari ukeneye kumenya ngo warabyibushe cyangwa ntubyibushe? Kuna yule anataka kujua eti umenona ama hujanona. Reke mbabwize ukuri izo ni imbaraga z'ubunebwe zabateye. Hiyo ni udhaifu ambao imewafikia. Uzoza ubyara nubyara at least bitinze ukwezi kumwe za n'umwana. At least ukimaliza mwezi mmoja leta mtoto. Bibiri zibango abana babazanaga kubamurika iminsi ngahe? 8. Iminsi 8. Walikuwa wanawaleta baada ya siku 8 ikiisha. None mwebwizo ko muri kwanga kubazana mu ikanisa mukabajana mu mishinga. Mbona mnakataa kuwaleta kanisani mnawapeleka huko mashirikani? Muri kubajana muri UN. Si mnawapeleka huko UN. Bamwe twaduhura ugiye ngo agengo guhuza umwana na nyina na wabaje ko banze ko bahuza n'Imana hano. Anaenda kuunganisha mtoto na mama, mbona hujakuja kumuunganisha hapa? Ubwo n'ubutumwa mu bwumve cyane n'abandi bahabankurikira babwumve. Hiyo ni injili msikie na wale wanaotufuatilia wasikie. Izo ni inzira za Satani zabateje ubunebwe. Hizo ni njia za shetani zimewaletea udhaifu. Muzumve neza. Sikilizeni vizuri. Abe nubwo uzoza warabyibusha hari ico bitubwiye se? Hata ukuje ukiwa umenona, kwani inatuambia nini? Ko ntibazakugira mise ni hahandi. Hawata kufanya misi. Anyway, Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Ngiye gushima Imana kubera ko Imana yaturinze umwaka ukaburashi. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu Mungu ametulinda mwaka mzima. Ubwo butumwa ni mu kwitira amashini bamwabwumva. Pigia makofi injili hii. Tureze Imana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Ubwo ubwira bumva ndavunika ubutumwa bwahageze. Injili imeshafika. Kandi ubundi kutazumva uko bishaka ndibivuze ko ubutumwa butageze aho bugomba kugera. Na kutusikia vile unataka imaanishi injili ingefika. Kare. Imeshafika. No uracuranga hahandi kandi abandi ntimuzi. Wengine msikuje. Maze mureke. Acheni kwanza. Numugoroba niho dufatanye. Jioni ndio tutachukua muda. Hanyuma shima Imana yuko Imana yaturinze umwaka ukaburarangiye. Alafu nishukuru Mungu kwa sababu Mungu ametulinda mwaka mzima umeisha. Uyu mwaka ni hatari. Huu mwaka ni hatari. Ariko nindi nawe yashize ni hatari. Lakini hata hiyo nyingine imeisha pia ilikuwa hatari. Ese umuntu tumwe we hariho kwirinda umuntu tumwe ngo abeho. Kwani kuna yule anaweza akajilinda kwa dakika hata moja. Kubera ko Imana yaturinze, kwa sababu Mungu ametulinda, ikandinda je n'umuryango, akanilinda mimi na jamii yangu, ikandindana n'itorero rimwe, kanilinda pamoja na kanisa ni nyinyi, n'ibindi byose Imana yagiye ikora. Na mengine ambayo Mungu ameendelea kuyafanya. Ntabwo mbivuga byose ariko mu mutima akunda bitondagura biri. Tuweze tukasema yote lakini tunaendelea kuhesabia kwa moyo. Kuba Imana yarabikoze kuba nkiriho, kwa kuwa Mungu amenilinda mpaka nipo. Reka nshima Imana mugasirimba gatoya. Nishukuru Mungu kwa kumchezea kidogo. Wamucuranga hariya warushatse no kuja gucuranga harya nyine. Hapo hapo. Ngaho wamucuranga.
Haleluya Yesu. Shangilia Mungu kwa makofi sote. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Twongere duimana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu tena. Hashimuo wambambiwe ungeni Hashimuo aiwa wambambiwe angisisu ungeni ha ha Gatoya gusa
Sasa Bishop namwe twoma kudifata kubera ngo tukombaye muda ili ko turabirinda ngo tumere nimugoroba ili tuendelee jioni. Amen. Amen. Jioni. Jioni. Neshejwe nuko nacunguwe n'amaraso ya Yesu naracunguwe yoho amushima kose. Hallelujah, 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 hallelujah kumukiza. Hallelujah, 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 amen. Munezerwe mushima Imana emabaso mukiza mushima Imana merubana mwese. Hallelujah, hallelujah, hallelujah kumukiza. Hallelujah, 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 amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tugiye gusubira mu buke. Tunataka kurudilia kidogo. Turi kuma tufatanye na kuturi bakuru. Tutaendelea kwa sababu sisi ni wakubwa. Lakini jioni kwa nuvi gitara nasikia ibada. Kwa nuvi gitara. Kwa nuvi gitara. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Tugiye gutamira Yesu. Nataka kumchezea Yesu. Kandi nyine Bishop abwirize. Bishop ahubiri. Kandi ntari muri stage ndagira. Oye. Na hayuko kumukota. Hakuna yeye. Ayo twumvise. Yale tumesikia. Ayo watubwiye. Yale wametuambia jana. Bibigiramo yaravuze ngo yogira amahirwe yo guhungana page imwe ya Biblia. Amesema akiwa na bahati ya kwenda na page moja ya Biblia. Amerika yatewe akagira amahirwe guhungana page imwe ya Biblia. Amerika ikiwa imepigwa vita anaenda na Biblia page moja. Kuzogeza Yesu. Inaweza ikamilisha mpaka Yesu arudi. Ariko ufite irenze page. Lakini wewe una zaidi ya page moja. Ariko ntacho byakumari. Lakini haijakufaidi kwa chochote. Ngari wewe. Hata tema rasakari. Mrega gas. Lora formula gari. Nahisi uwepo wa Mungu. Yego. Nahisi uwepo wa Mungu. Kweli. Kwa ndumva kubaho kw'Imana. Nahisi uwepo wa Mungu. Kwa ndumva kubaho kw'Imana. Nahisi uwepo wa Mungu. Kwa ndumva kubaho kw'Imana. Nahisi uwepo wa Mungu hapa. Nahisi uwepo wa Mungu. Nahisi. Talima. Hallelujah. Hallelujah. Tema. Nachuranga. 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 Churanga. Nachuranga. Mana warakoze kuturinda. Mahoro. Hallelujah.
Hashimwe wambambiwe wangizungene Hashimwe wambambiwe wangizungene Hashimwe wambambiwe wangizungene ni Mana. Evangeliste Sokrate nadusomere. Ndugu Sokrate atusomee Gitabo cha Yesaya katika nabii wa Yesaya ibice ni 9 n'umurongo wa 5 gusa. Sura yake ya 9 mstari wa 5. Evangeliste Ruboneka arasoma muri Luka, atasoma katika Luka mtakatifu ibice bya 2 n'umurongo wa 10 kugeza ku 11. 2:10 hadi 11. Ari naryo rimwakira. Na hilo ndilo litampokea. Uyu munsi aya masaha minota mike isigaye. Kwa dakika chache ambazo zimebaki. Kubera ko nani mugoroba ndakomeza ngandira. Kwa maana hata jioni nitaendelea kuzungumza. Turavuga hejuru y'ijambo rivuga ngo umwami wa mahoro. Tasema juu ya mfalme wa amani. Dunia yari itegereje umwami wa mahoro. Ilikuwa inamngojea mfalme wa amani. Kandi uwo mwami wa mahoro na huyo mfalme wa amani ni uha utuma tunezerwa gutya. Ndiye anatufanya tufurahi hivi. Kandi ndashima Imana. Na ninashukuru Mungu. Yuko umwaka urangiye. Kwa kuwa mwaka umeisha. Tukibirimo neza. Tukiwa tumesimama kwa wokovu vizuri. Imana himbazwe. Mungu apewe sifa. Kandi na tena Imana yo mwijuru himbazwe. Mungu wa mbingu apewe sifa. Umwami mfalme wa mahoro wa amani. Soma. Tusomee. Yesaya bice 9 umurongo wa 5. Ego. 9 mstari wa 5 Nuko umwana yatuvukiye. Umwana yatuvukiye. Duha umwana w'umuhungu. Ego. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Iyo mikrofone we. Atwa igitangaza. Umujanama. Imana ikomeye. Ego. Data wa twese uhoraho. Ego. Umwami wa mahoro. Amen. Iyo mikrofone ntivuzaho nashakaga neza. Mwe mumvishare ahantu hambere hanyuma arangirije. Kadusubiremo. Gendanye natwe. O mu bihe bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Soma. Nuko ego nuko umwana yatuvukiye. Duha umwana w'umuhungu. Yego. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza. Yego. Umujanama. Imana ikomeye. Yego. Data wa twese uhoraho. Umwami wa mahoro. Amen. Amen. Singiriza Evangeliste. Luka ibice 2 umurongo wa 10 no wa 11. Yego. 2:10 Luka 10:11. Marayika aramubwira ati mwitinya Yosefu na Mariya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi n'abandi bose marayika yabwiraga uzaba ku bantu bose. Si umukiza abavukiye. Uyu munsi umukiza abavukiye. Yego. Mu murwa wa Dawudi. Dawudi. Uzaba Kristo umwami. Amen. Uzaba Kristo umwami. Amen. Dukubitire Imana amashi. Shangilia Mungu kwa makofi. Tuzamure Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Ninde Imana itagiriye neza?
Ni nani ambaye Mungu hajamtendea wema? Umwami w'amahoro ninde atagiriye neza ngo amuhereze Mfalme wa amani ni nani hajamtendea amani kabisa? Ninde muntu utarabona Imana kuva yabaho? Ni nani hajawahi kumuona Mungu tangu aishi? Ko turababwira Imana muzi n'abandi batazi. Tunawaambia Mungu ambaye mnafahamu na wengine hamfahamu. Abamaze kumenya uwo mwami w'amahoro bakomeze batekereze ni ibihe bindi Imana yankoreye. Wale ambao wamemjua huyo mfalme wa amani waendelee kufikiria ni nini Mungu amenifanyia. Yesu mwami w'amahoro ni iki yakoze kwa Yesu mfalme wa amani amenitendea nini kwa maisha yangu? Abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Wale ambao hawajampokea Yesu kama mwokozi na mfalme wa maisha yao. Batangariza inkuru nziza uyu munsi wa none. Nataka niwatangazie habari njema jioni ya leo. Isi dunia yabonye umwami w'amahoro. Imempata mfalme wa amani. Malaika ngo arabitangaza kwisi hose. Malaika akatangaza dunia nzima. Aravuga ngo nimutinye. Akasema msiogope. Bwana asifiwe sana. Amen. Timutinye. Na msiogope. Malaika arababwira ngo nimutinye. Malaika akasema msiogope. Ndenda babwira ubutumwa bwiza kandi bw'umunezero. Na ninawaambia habari njema nzuri na tena ya furaha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kandi ngo mwishi cyane. Na ni mwingi zaidi. Gusaba ku bantu bose. Na itakayo kuwa kwa watu wote. Kuko uyu munsi wa none. Kwa kuwa siku ya leo. Ngo umukiza. Mwokozi. Ngo abavukiye. Amezaliwa. Mu murwa wa Dawidi. Katika jiji la Daudi. Kandi ngo azaba ari Kristo umwana w'Imana. Na atakuwa Kristo mwana wa Mungu. Nizo nkuru twabazanye. Hizo ndizo habari tumeleta. Mwakiri inkuru nziza mu izina. Pokeeni habari njema katika jina la Yesu. Mwakiri inkuru nziza mu izina rya Yesu. Pokeeni habari njema katika jina la Yesu. Uyu munsi wa none. Siku kama na hii. Warubuza amahoro. Aliyekuwa amekosa amani. Mbabwire ngo umwami w'amahoro. Nataka kuambia mfalme wa amani. Yatuvukiye uyu munsi. Amezaliwa siku ya leo. Uyu munsi. Siku kama hii. Umwami w'amahoro. Mfalme wa amani. Ukingura umutima wawe. Fungua moyo wako. Kugira ngo abone kibanza. Ili apate kiwanja. Yesu ntaza forcing umuntu kugira ngo mwijiremo. Yesu hawezi kumsukuma mtu ili aingie ndani yake. Kandi Yesu ntabwo ari indiscipline. Na Yesu si ati azakomanga mu mutima w'umuntu. Anabisha kwa moyo wa mtu. Agakomanga akakubwira ngo nimba bikunze nkingurira nije. Anabisha na kukwambia kama ni sawa nifungulie niingie. Ico nagira ngo mbabwire uyu munsi wa none. Kila ninachotaka kuambia siku ya leo. Yumva inkomanga iri ku mutima wawe. Ukisikia ubisho kwa moyo wako. Ugurura umutima wawe. Fungua moyo wako. Kugira ngo umwami w'amahoro ayinjire. Ili mfalme wa amani aingie. Haleluya. Haleluya. Isi dunia yaribuza amahoro. Ilikuwa imekosa amani. Isi nta mutekano yari ifite. Dunia haikuwa na security. Abami n'abategetsi nta mahoro bari bafite. Wale wafalme na watawala kuwa na amani. Bari bafite faranga n'ibindi byose. Walikuwa na hela na vitu zingine nyote. Lakini kile kinachoitwa amani hawakuwa nacho. Nubu tuhaye tuvuga. Na hadi wa sasa tukiongea. Abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Wale ambao hawajampokea Yesu kama mfalme wa mwokozi wao. Habe nubwo bafite bitagenda. Hata kama wana vitu ambazo ni nyingi. Nta mahoro yo mu mutima bafite. Hawana amani ya moyo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo. Lakini nataka niwaambie hivi. Noheri yo kurangiza umwaka wa 2023. Kwa hii Noeli ya kumaliza mwaka wa 2023. Wemerere umwami wa mahoro aganze. Kubalia mfalme wa amani ili atawale kwa maisha yako. Wemerere Yesu Kristo avukire umutima. Kubalia Yesu aweze kuzaliwa kwa moyo wako. Kandi ntagasaze. Na asizeheke. Azahora avuka buri munsi. Aendelee kuzaliwa kila siku. Buri segonda azavuka muri wowe. Kila azaliwe ndani. Nani yari uruhinja? Mtoto akiwa mchanga. Habe uretse abicanyi. Wacha wauaje. Ariko umuntu wese ugifite zamiri safi. Lakini yeyote ambaye ana zamiri safi. Nani yari uruhinja zatera imbabazi. Mtoto akiwa mchanga unasikia huruma. Imbabazi. Hakuna mtu ambaye hamhurumii mtoto mchanga. Nagira ngo Yesu Kristo. Nataka Yesu Kristo ahora ari uruhinja muri wewe. Aendelee kuwa mchanga ndani yako. Igihe cyose uzahora ni imbabazi. Ili mara yote uendelee kuwa na huruma. Utazo kubana na Yesu Kristo mu mutima wako. Na kiu ya kukaa na Yesu katika moyo wako. Kugira ngo aganze kandi ategeke. Ili Yesu aweze kutawala na aweze kumiliki. Ntabwo nje mu bintu byinshi cyane. Sitaenda kwa historia nyingi sana. Yesu igihe yavukiye mu Buyuda. Wakati Yesu amezaliwa huko Uyahudi. Biravuga ngo Isiraheli. Inasema Israel. Yose. Israel kwa ujumla. Ngo Imana Mungu ngo hari haciye imyaka magana n'Imana itavuga. Kulikuwa na miaka maelfu Mungu bila kunena. Kandi mu mategeko y'Abayuda. Na kwa sheria za Wayahudi. Umuhanuzi niwe wategekaga umwami. Nabii ndiye alikuwa anaongoza mfalme. Nukuvuga ko president w'igihugu, president wa nchi, yagenderaga ku buhanuzi ahawe n'umuhanuzi. Alikuwa anaongoza kulingana na unabii aliopewa na nabii. Imana yageze ivuga ngo nimukore gutya. President ntiyobashije, Imana niyo yageze itegeko. Mungu alikuwa anasema fanyeni hivi, kiongozi wa nchi hangesema, nabii ndiye angesema. Yesu mu gihe yari ataravuka. Yesu kwa wakati kabla hajazaliwa. Biblia itubwira ngo ijambo ry'Imana ngo ryari ingume muri Israeli. Biblia inasema neno la Mungu lilikuwa na ukame katika Israeli. Ntajwi ry'Imana ryumvikanaga muri Israeli. Hawakuwahi kuisikia sauti ya Mungu katika Israeli. Abantu bari mu kaga gakomeye cyane. Watu walikuwa kwa jangwa kabisa ya ajabu. Isingo yari mu mwijima wicura buri. Dunia ilikuwa kwa ole na giza ya ajabu. Abantu bari baramenyerewe ngo kuyoborwa n'umwuka ngo urabura.
Watu walikuwa wamezoea kuongozwa na roho lakini roho akapotea. Abantu bari baramenyereye kuvuga ngo Imana yavuze. Watu walikuwa wamezoea kusema Mungu amenena. Niyo mpamvu rero mu gihe ico gihe gihwanye n'iki gihe turimo uyu munsi wa none. Ndio maana wakati huo ni kama wakati na huu tulio. Abantu benshi nkuze kumva kumbuga bavuga nahandi. Kuna watu wengi ninawasikia wakisema kwenye groups. Bakavuga ngo ico basigaye banga nyine ngo nukumva ngo Imana yavuze. Wanasema eti tunakataa kusikia Mungu amenena. Muvuga ibindi ngo ariko ntimukaza muvuga ko Imana. Tuseme mambo mengine lakini msiseme Mungu amenena. Ibyo ni ibimenyetso bigaragara ko Yesu atari bo. Hizo ni ishara zinazodhibitisha kuwa Yesu hayumo. Yesu atari mu mitima y'abantu. Yesu asipokuwa katika mioyo ya watu. Ijambo ry'Imana ribingume mu mitima y'abantu. Neno la Mungu linakuwa na ukame katika mioyo ya watu. Yesu mwami wa mahoro ari mu mutima. Lakini Yesu mfalme akiwa moyoni mwa watu. Abantu bagira inyota yo kumva Imana ivumeye. Wakati huo watu wanamsikia Mungu akinena. Kubera ko Imana ivuze. Kwa sababu Mungu akisema. Izitegeka. Mungu anaamuru. Kandi ngukindi Imana izihagararaho cyambere. Na kwa kila ambacho Mungu anasimama cha kwanza. Imana ngizihagarara ku ijambo yivugiye ubwawe. Mungu anasimama kwa neno alilolinena mwenyewe. Iyo hatari Imana yavuze ku buzima bwawe. Isipokuwa kile Mungu amekinena kwa maisha yako. Muyani magambo nturi w'Imana. Wewe si wa Mungu. Imana ntabwo ikureba. Mungu hakuangalia. Yesu ngo yavutse hashize imyaka 400. Yesu amezaliwa kukiishi miaka 400. Ijambo ry'Imana ngo ari ingume muri Israeli. Neno la Mungu likiwa ukame katika nchi ya Israeli. Ico gihimana wakati huo Mungu ntabwo yavuganaga n'ubwoko. Hakuwa anazungumza na taifa. Ariko ngo yavuganaga n'umuntu ku giti cye. Lakini alikuwa anaongea na mtu binafsi. Ngo yavuganaga na bakeya. Alikuwa anaongea na wachache tu. Ngo bamenye Yesu Kristo. Ambao wamemfahamu Yesu Kristo. Wakira Imana. Wakampokea Mungu. Hanyuma ngo bemera isezerano ryayo. Na wakaweza kukubali agano lake. Yuko umwami Mesia azavuka. Kwa kuwa mfalme Mesia atazaliwa. Abo ngo bari barahagaze kubyanditswe. Hawa walikuwa wamesimama kwa maandiko. Hanyuma ngo bari bakigira inyota yo kuganira n'Imana. Na hawa walikuwa na kiu ya kuzungumza na Mungu. Abo ngabo harimo umusaza Simon. Mojawapo ya hao kuna kuwa mzee ambaye anaitwa Simon. Simon ngo niyo yari umusaza mukuru kuze. Simon alikuwa ni mzee wa miaka ambaye ni mkongwe. Alikuwa amemwambia Mungu. Mungu apewe sifa. Yari umugabo ukuze ari kukiganira n'Imana. Alikuwa ni mzee kabisa lakini alikuwa anazungumza na Mungu. Bataganira n'Imana igihugu Imana itavuga. Wakati wengine wazungumze na Mungu, Mungu amenyamaza kwa nchi. Umusaza wari waramenye Imana. Lakini mzee alikuwa amemfahamu Mungu. Yari akiganira n'Imana. Alikuwa bado anazungumza na Mungu. Yari yarabwiye Imana. Alikuwa amemwambia Mungu. Abwira Imana ngo Mana. Akaambia Mungu, Mungu. Singa fe ntarabona isezerano. Nisiwahi kufariki bila kuona agano lako. Singa fe ntarabona umwami Imana. Nisife bila kumuona mfalme Yesu. Ngo uzandinde. Unilinde. Ngo umunsi nguzamumpereza. Siku utanikabidhi Yesu. Biblia zitubwira ngo Simon wakati nako Simon umusaza Simeon. Mzee Simon. Simeon. Huyo ngo niwe bazaniye Yesu mu rusengero. Ndiye waliyemletea Yesu hekaluni. Ngo aramubarika. Akambariki. Hashize iminsi 8. Kumaliza siku 8. Hanyuma avuga ijambo rikomeye cyane. Na akalisema neno la ajabu kabisa. Aravuga ngo databuja. Akasema Bwana. Ngo sezerera umugaragu wawe. Mwage mtumishi wako. Ico nari ntegereje. Nilichokuwa nakingojea. Ndakibonye. Nimeshakiona. Ico gihe muri Israeli. Wakati huo katika Israeli. Ijambo ry'Imana ryari ingume. Neno la Mungu lilikuwa ukame. Ico gihe umwami wa Israeli. Mfalme wa Israeli. Nabandi benshi. Na hata wengine wengi. Ijambo ry'Imana ryari ingume. Neno la Mungu lilikuwa na ukame. Ariko umusaza Simeon. Lakini mzee Simon. Iwe ngo yarahagaze ku ijambo ry'Imana. Alikuwa amesimama kwa neno la Mungu. Akababwire ijwi ry'Imana ryo sezerano ry'Imana. Sauti la Mungu na ndilo agano lake. Iyo riza rigenda rikomeza intambwe zacu. Ndilo linaenda likishika hatua zetu. Iyo tugeze mu bibazo. Tukifika kwenye matatizo. Iyo tugeze mu ntambara. Tukifika kwenye vita. Ico gihe umuntu azatekereza. Ndipo mtu anafikiria. Akavuga ngo hari Imana yavuganye. Anasema kuna kile Mungu amezungumza nami. Akavuga ngo nubwo bimeze ukubimeze. Anasema hata iwe vile ilivyo. Ariko ndabizi ico navuganye. Lakini najua kile nilichonena na Mungu. Imana ngo igashikamiza intambwe zacu. Mungu anazishika hatua zetu kabisa. Ikazikomereza kuruta. Na anazishikamanisha kwenye mwamba. Ni umuntu umwe ngo wavuganaga n'Imana. Mtu mwingine alikuwa anazungumza na Mungu. Ana. Alikuwa anaitwa mama anaitwa Ana. Ana. Ngo yavuganaga n'Imana. Ana alikuwa anaongea na Mungu. Kituzireguza umunsi w'Imana. Ni nini tutaweza tutajitetea na nini siku ya mwisho? Hari abakecuru Biblia zitubwira ngo Hana. Biblia inasema Ana ngo yapfaka yafite imyaka ingahe? Amekuwa mjane akiwa na miaka ngapi? Imyaka ingahe? Miaka ngapi? Miaka 7. Miaka 7. Hanyuma ngo yashaje afite imyaka 70 ingahe? Amezeeka akiwa na miaka ngapi? Miaka 84. Alikuwa na miaka 84. Ngo iyo miaka yose. Kwa hiyo miaka yote. Ngo yarategereje Imana mu rusengero. Alikuwa anangojea Mungu hekaluni. Ngo yararinze ko Imana yuzuza isezerano ryayo. Alikuwa amelinda Mungu ajaze agano lake. Ngo ategereje Mesia. Akingojea Mesia. Ari we Yesu Kristo. Ambaye ndiye Yesu Kristo siku ya leo tunamsherehekea. Aguma mu rusengero. Akaendelea kukaa hekaluni. Aguma mu rusengero. Bashimi maniteka murugisha bawe. Ana ngo yagumye mu rusengero. Ana akabaki hekaluni. Mungu ahitamo
arahunga yeye akaweza kuhamia kanisani. Akasema siwezi pata amani kwingine, angalau niende nyumbani pa Mungu. Alafu namngojea mfalme wa amani. Ana alikuwa anaongea na Mungu wakati wengine hawazungumzi na Mungu. Nataka niwaambie ndugu zangu mlioko hapa, kama unataka kuongea na Mungu, kubalie mfalme wa amani aweze kujaza moyo wako. Kubalie mfalme wa amani aweze kutawala maishani pako siku ya leo. Nubwo twe twatwizihiza Yesu Kristo, kama sisi tunasherehekea Yesu Kristo, ariko abandi sivyo meaning ziratandukanye. Lakini wengine haimaanishi hivyo. Hari abandi ba reserve izoga nishi kugira ngo uyu munsi bazabona bakiriya. Kuna wengine wameweza kuweka kando pombe nyingi ili wanywe kwa siku ya leo. Hari abandi babitsa amafaranga menshi kugira ngo baje kwiba cyane. Kuna wengine wameweka pesa nyingi ili waende kuiba zaidi. Hari abandi babitsa amafaranga kugira ngo uyu munsi wa Noheri ngo basohoke baje hanze. Kuna wengine wameweka pesa nyingi ili siku hii waende watoke nje. Habe no mu bigo bitandukanye abantu bagira meaning zitandukanye za Christmas. Na hata kwa nchi mbalimbali watu wana maana ya Christmas tofauti. Lakini namshukuru mfalme Yesu, kwa maana sisi tuliompokea Yesu mfalme tunasherehekea ushindi wake Yesu, kwa kuwa ametufilia. Amekuja duniani na dunia ilikuwa imechoka, watu walikuwa wamechoka, watu walikuwa wamechoka wakiwa kwenye giza, wakingojea na kulia na kusononeka, wakisema e Bwana utakuja lini? Utakuja lini ili ututoe kwenye utumwa? Walikuwa wanaomba wakiuliza utakuja lini ili utuokoe katika utumwa wa Rumi. Wengine wanasema utakuja lini ili uweze kutuponya ulemavu uliotulemeza. Wengine wanasema utakuja lini ili uturehemu Baba. Alafu Biblia inasema huyu Yesu akazaliwa holini pa ng'ombe, katika holi la ng'ombe. Wale walikuwa ngojea kuwa atazaliwa huko jijini, kwa yale ambayo yameleta kuchanganyikiwa. Wale tajiri na wale ambao ni watawala wa Israeli, hapo ndipo walikuwa wanamngojea Yesu atazaliwa huko. Alafu Yesu Kristo akazaliwa katika holi la ng'ombe, akazaliwa holini pa ng'ombe, ili sisi wanyonge yewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, Yesu nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe. Niryari Yesu yari kukumenya? Ni lini Yesu angelikujua? Igihe wari kumenya ko Yesu yavuka iki? Ni lini ungelijua kwa Yesu amezaliwa? Imagine nk'abantu bo muri Kongo. Fikiria kama watu wa Kongo, k'abantu bo Minembwe, watu wa Minembwe, cyangwa se n'ahandi gusa iri wacu huko milima mirefu. Niryari Yesu yavukira Kinshasa? Yesu kama angelizaliwa huko Kinshasa? Niryari abantu bigahororo? Ni lini watu huko Gahororo? Abantu b'imirimba, jewe nakuri imirimba. Watu huko Milimba. Ariko navukiye mu mujyi wa Kabingo. Lakini nimezaliwa huko jijini Kabingo. Amen. Amen. Niryari no kamenye ko Yesu yavuze? Ni lini ningejua kuwa Yesu amezaliwa? Hano ndakabije. Hapa bila ndatekereza ko nimba hari abantu bazi Kinshasa ni bake. Kama kuna watu ambao wanajua Kinshasa hapa ni wachache. Ninde muntu wageze Kinshasa uri hano? Ni nani ambaye amefika Kinshasa? Weke mkono juu. Muntu wageze Kinshasa shiri. Mtu ambaye amekanyaga Kinshasa. Babi muzamura ibiganza. Nyosha mikono tafadhali. Babiri. Wawili pekee. Abantu magana. Kwa watu maelfu. Nanje wa gatatu. Na mimi watatu. Je nagezeyo kenshi sinagezeyo rimwe. Mimi nimefika mara nyingi huko. Aba babaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa bageragezwa, birirwa mu misozi, umva inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Utekereze Yesu iyavukira Kinshasa. Fikiria Yesu akizaliwa huko Kinshasa. Ariko ndio uvukira Kinshasa. Lakini hawezi zaliwa Kinshasa. Oya. La. Ahubwo uvukira mu Minembwe. Afadhali azaliwe Minembwe. Cyangwa n'ahandi mu bindi bihugu. Ama kwa nchi zingine. No urebe
Fikiria abantu bangana gutya bataragera muri kapitale y'igihugu cyabo. Watu kama hao ambao hawajafika kwa jiji kuu la nchi yao. Kuva Goma uja Kinshasa. Kutoka Goma mpaka Kinshasa. Ugiye urugendo rw'indege. Ukienda kwa safari ya ndege. Na masaha 2 mu kirere. Ni masaa 2 angani. No kuvuga ko kuva hano Nairobi. Kutoka hapa Nairobi uja Kinshasa. Kwenda Kinshasa. Niho hafi kuruti Goma uja Kinshasa. Hapa ni karibu kutoka Goma kwenda Kinshasa. Noneho utekereze Yesu Kristo yavukira Kinshasa. Fikiria sasa Yesu angezaliwa Kinshasa. Kandi bakaba umuntu wese wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Na wanasema yote atakayempokea Yesu kama mfalme wa mwokozi azagera muri Gombe Kinshasa. Aweze kufika huko Gombe Kinshasa. Hanyuma aje kureba uwo Yesu. Na aende kumwangalia huyo Yesu. Uko Yesu shobora kubakiza. Uko Yesu ashobora kubakiza. Ababaye bose genda ubabwire Yesu. Abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birirwa mu misozi umva inkuru nziza. Uko Yesu ashobora kubakiza. Uko Yesu ashobora kubakiza. Yuko Yesu ashobora kubakiza. Uko Yesu ashobora kubakiza. Yuko Yesu ashobora kubakiza. Uko Yesu ashobora. Haleluya. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza. Nataka niwatangazie habari njema. Yuko Yesu ashobora kubakiza. Kwa kuwa Yesu anaweza akawaokoa. Uyu mwami w'amahoro twatu. Huyu mfalme wa amani tunayemzungumzia. Nalobwiye ngo Yesu. Jana nimemwambia Yesu. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwema. Yesu ngo ntaza areba nk'abantu. Yesu atazami kama watu. Yesu ngo ntaza akora nk'abantu. Yesu atumike kama watu. Oya. La. Yesu azakora nk'Imana nk'umuka. Yesu anafanya kama roho. Kandi azakora ibinyuranye n'ibyo abantu. Na anafanya tofauti na yale mafikira ya watu. Yashingira uko waruri. Kama angeliendea kwa yale vile ulivyo. Yesu Kristo yari kukubera umwami. Yesu hangekuwa mfalme wako. Ariko Yesu ni umwami w'amahoro. Lakini Yesu ni mfalme wa amani. Ntabwo Yesu yigeze aba umwami w'amahane. Yesu haja kuwa mfalme wa mazozano. Oya, ntabwo yigeze aba umwami w'amacakubiri. Yesu haja kuwa mfalme wa matengano. Ahubwo yahamagaye abigishwa. Bali akawaita wanafunzi wake. Ngo abigishwa ndio bazanaga confidence. Wanafunzi wake ndio walikuwa na confidence. Ngo ndibamwemeraga yuko asangira n'abafarisayo. Hawako wanamkubalia achangie na mafarisayo. Bari umunsi umwe yasangiye nabo. Kuna siku amechangia na wao. Ngo bamwe muri abafarisayo. Mmoja wapo hawa farisayo. Imagine nabo banenaga abandi. Na wao pia walikuwa wanawakataa wengine. Abafarisayo muri ico gihe nibo bari nk'abayumbe bikigi. Mafarisayo ndio walikuwa kama waombezi wa siku hizi. Bara abantu ngo bakomeye cyane. Walikuwa ni watu wa huko juu. Ariko bari batarakira Yesu Kristo. Lakini walikuwa hawajampokea Yesu kama mfalme. Hanyuma ngo umunsi umwe babonye ngo Yesu ahasangira n'abantu ngo n'umupagani. Na siku moja wakamwona Yesu akichangia na mpagani. Bamubwira ngo Rabbi. Wakamwambia Rabbi, soma Biblia. Niyo munsi wa mbere batuyizina bavuga ngo Yesu bamwita umwarimu. Ndiyo siku ya kwanza wametamka wakasema mwalimu. Ibindi bihe byose babanye baramutsindaga ntibavugaga izina ryiwe. Wakati mwingine wako wanasema jina lake. Kubera ko mwarimu ni izina ry'icubahiro. Kwa sababu mwalimu ni jina la heshima. Bivuga ngo ni professor. Inasema ni profesa. Noneho ngo babonye Yesu asangiye n'abapagani. Walipomwona Yesu akichangia na wapagani. Wakamwambia mwalimu. Twari tuzi ko. Tulikuwa tunajua ya kuwa. Umba abantu ukuntu bazamenya. Sikiliza watu vile walivyo. Twari tuzi ko wavuye ku Mana. Tulikuwa tunajua umetoka kwa Mungu. Kandi uri mwarimu nyine. Na wewe ukiwa mwalimu ni mtu wa mashuhuri. Urasangira n'aba. Sasa wewe unachangia na hawa watu wa chini chini. Urasangira n'aba bantu. Unachangia na hao. Nukuvuga ko intambara Yesu yagirana n'abigishwa. Vita aliyokuwa nayo Yesu kwa wanafunzi. Zari zo kumvisa abigishwa be n'abafarisayo. Zilikuwa ni kuza kuwaambia wanafunzi na mafarisayo. Yazanywe mwisi n'abantu bose. Ya kuwa amekuja duniani kwa ajili ya watu wote. Ndio maana mwanditsi yanditse mu gitabo cha Yohana. Ndio maana mwandishi akaandika katika unabii katika Yohana Mtakatifu 3:16. Yaravuze ngo kuko Imana yakunze abari mwisi bose. Akasema kama jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Zatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo. Na akamtoa mwanake wa pekee. Kugira ngo aze mwisi. Ili aje duniani. Kugira ngo umwizera wese. Ili atakayemwamini yote. Atarimbuka. Asiangamie. Ahubwo ahabwe ubugingo. Bali aupokee uzima wa milele. Abatizera Yesu. Hawa sio muamini Yesu. Bazamenya Yesu yari tutarabege. Watajua Yesu nini kama hatujawakaribia. That is question. Hiyo ndio swali. Nonese nimba tubanena ngo nabapagani. Kama tunawakataa eti ni wapagani. Bazamenya ryari inkuru za Yesu. Watajuaje habari za Yesu? Abababaye. Wale waliosononeka. Birirwa baserera ku misozi. Wanaokimbia huku na huku milimani. Birirwa bashakisha uburyo biyahura. Wakitafuta vile ya kujitoa kitanzi. Kuna yule ameniambia juzi. Arambwira ngo ibibazo afite. Akaniambia matatizo ambayo ana ngo gusa ngo ikintu kiri mu gutuma atiyahura. Kitu ambacho kinamfanya asijitie kitanzi. Ngo nuko ngo bavuga ko ngo uyiyahuye ngo atazaja mu ijuru. Ni kwa sababu wanasema yule amejiweka kitanzi hata enda mbinguni. Wari kwa aho ageze. Lakini pahali amefika. Ngo ari mukumva gufa kumurutira kubaho. Anasikia kufa ni zaidi ya kuishi. Namubwira ati ikibazo ufite ni. Nikamuuliza je, tatizo ni gani? Wakwibutse wasubiye back.
we rudi nyuma. Ugatekereza ibyo Yesu yakoze. Fikiria aliyoyafanya Yesu. Ni ikihe kintu gishobora gutuma umuntu? Ni nini ambayo inaweza kumfanya mtu ajitie kitanzi? Bariya bababaye. Hawa waliosononeka. Bariya birirwa baserera ku misozi. Hawa wanaoshinda wakizunguka milimani. Bariya bashaka kwiyahura. Hawa wanaotaka kujitia kitanzi. Bariya bafite ibibazo babuze inkuru nziza. Hawa wanakosa habari njema. Bariya babuze umuntu ubabwira Yesu. Hawa waliokosa atakayewaambia Yesu Kristo. Usababwira ubutumwa gututabegereye. Utaambia lini na haujakaribia? Azamenya gute? Watajuaje? Biblia zitubwira ngo Biblia inasema kumva. Kusikia. Kumva ngo niko kubanziriza. Kusikia ndiko kunaanza. Hanyuma kwizera. Alafu imani. Kukava mu bintu umuntu yumvishije. Imani inatokana na yale mtu aliyoyasikia. Mtu anaamini kile alichokisikia. Hakuna yule anaweza kuamini kile hajakisikia. Enyi wa Kristo tunaoenda mbinguni. Na hao uliowaacha nyuma nenda nyuma ukawalete hapa. Wokovu si wewe unaipeana. Kazi yetu ni kunena injili. Alafu kazi ya kuponya watu. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Tuwaambie watu habari njema. Kwa kuwa Mwokozi amezaliwa. Ili dunia iweze kupumzika. Tani waambie vitu 5 ambazo zinamaanisha. Hanyuma nindangiza iyi minota nicaye. Alafu dakika hizo tukae. Ibindi mengine turakomeza n'umugoro. Taendelea jioni. Duhereze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Uwo Yesu namenye yandutiye zose amuhaye umutima wanje naho yarapangije tabsago zatera ubwoba yambereye ubuhungiro uko bizamera kose azanihanganisha. Bintu bitanu bisobanura ari jambo twasomye ryo mu gitabo cya Yesaya. Vitu 5 ambazo zinamaanisha hilo neno tulilosoma katika unabii wa Isaya. Zongo ni bisobanura umwami Yesu Kristo. Hizo ni zinazomaanisha mfalme Yesu Kristo. Uyu munsi twizihizaho ivuka rya Yesu Kristo. Siku kama hii tunaposherehekea siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Uyu ndi wakabaye umunsi wo kurya. Hii haingekuwa siku ya kukula. Wakabaye umunsi wo gucelebrate. Ngo kuba mu nzu y'Imana tugasirimba tukavuga Yesu gusa. Ilikuwa ni siku ya kukaa nyumbani pa Mungu na kucheza na kusirimba peke yake. Ariko hapana gutekereza ko uyu munsi gusa ari gusohoka. Lakini sikufikiria ati siku ya leo ni kutoka tu. Nijoro hari abana bambwiye. Usiku kuna watoto wameniambia. Rero batangiye kumbwira hashize nk'iminsi ngaho. Wameanza kuniambia kama siku kama ngapi hivi. Mu rugo kwa nyumbani. Ngo siku ngo ya Christmas ngo tutatoka. Eti siku ya Noeli tutatoka. Sisi tutoka tuje. Tukitoka wapi? Ngo tutatupeleka. Tatupeleka. Kandi abana bakinoge bafite amayiri kugira ngo ahurutse ijambo araciriya. Watoto siku hizi ni wajanja, anapita huko kando. Mbapeleka he. Nikiwapeleka wapi? Ariko kera nani uvije meaning ibyo bashaka kuvuga. Lakini tayari nilikuwa nimeshasikia wanamaanisha nini. Ngo si tutaenda huko ngo ninunue kitu kidogo. Eti twende huko ununue kitu. Abana ngo baje guswiminga. Eti wengine waende kuswim. Ndabwira turi amunsi nzobasohokana bajane mu kanisa. Siku hiyo nitawapeleka niwatoke na nyinyi kanisa. Kandi bambajije. Hata usiku ameniuliza. Ngo si ni kesho. Si ni kesho. Kesho. Kesho ni kanisa. Ejo ni kanisa. Ariko already muri mind zao. Lakini tayari kwa mind zao. Nabo barimo spirit yo kuvuga ngo uyu munsi no gusohoka baje kurya no kunywa. Na wao wana spirit ya kusema hii ni siku ya kutoka na kwenda kukula na kunywa. Turabura. Na sisi hatujalala njaa. Kandi ibyo basohoka baje gukora ni na yale ambao wataenda kufanya ni nini? Baraje kurya za nyama ziri mu rugo. Wataenda kukula zile nyama ambazo ziko nyumbani. Zile filiti ziri mu rugo. Zile filiti ambazo zinakaa nyumbani. Kandi filiti zaha ku muhanda. Chips. Karagasashe kangana ka envelope kangana we. Ile chips bahasha kama ndogo hivi. Kamwe ka 70 ariko ni dukiye basiga basondeka cyane. Kuna ile ya 70 lakini wanakupea kidogo sana. Zibuze nka kijana. Kama ya 100 hivi. Iryo jana wori guri birayi woteka filiti hafi safuria yuzuye. 100 unaweza ukanunua viazi alafu unaenda kupiga nyumbani. Hawe mbujije gusohoka musohoke. Muende mtoke si wakatazi. Ariko nje ndasohokera hano. Lakini mimi nitatokea hapa. Numugoro. Jioni. Haraba sorti na defile y'igitangaza imbere. Kutakuwa na kumchezea Mungu ile ajabu. Reka mbabwire rero ibi bintu bitanu hanyuma ze kurangiza. Cyane waambie vitu 5 alafu nikuje kutamatisha. Uwo Yesu namenye yandutiye zose amuhaye umutima wanje nawe yarambagije azagoza terugoba yambere y'ubuhungiro uko bizamera
azanihanganisha. Icambe Kwanza isobanura Yesu kinachomaanisha Yesu, birabanga ubutware bwiwe, tasema utawala wake ngo buzaba kubitugu. utakuwa begani pake. Ubutware bwiwe Utawala wake buzaba kubitugu. itakuwa begani pake. Ubu butware busobanura iki rero? Huu utawala unamaanisha nini? Uru rutugu rusobanura iki? Hii bega inamaanisha nini? Biravuga ngo ku rutugu, Inasema begani so bisobanura inamaanisha ngo Yesu Kristo yaje mu isi amekuja duniani kugira ngo yikorere ibintu by'abatuye isi bose, ili abebe mizigo ya walioko duniani. Ubutware bwiwe Utawala wake ntabwo bwari mu maboko, haikuwa mikononi mwake, ahubwo ngo bwari ku bitugu, bali ilikuwa begani pake. Ibitugu bisobanura iki rero? Bega inamaanisha nini? Yesu ngo yaje, Yesu amekuja ngo kwikorera imitwaro yawe, ili abebe mizigo yetu, kugira ngo abarushe n'abaremerewe, ili waliosumbuka na waliolemewa abaruhure, aweze kandi kuwapumzisha. kubaruhura bizagenda gute? Na kuwapumzisha inamaanisha nini? Bazabakira imitwaro Kwa yawe, kuwa atawabebea mizigo yao, hanyuma ngo ayishire ku rutugu, alafu aiweke begani pake. niyo mpamvu Yesaya hanuye, Ndio maana Isaya alipotabiri aravuga ngo ubutware bwiwe akasema utawala wake ngo buzaba buri kuri utakuwa begani pake. Abantu bikoreye imizigo barabizi, Watu wamebeba mizigo wanajua. umuzigo uremereye cyane Mzigo mzito kabisa ntuzushira ku mutwe, huweki hapa kwa kichwa, uzushira hano ku rutugu. unauweka begani. Urutugu rurakomeye kuruta umutwe n'ibindi byose. Bega ina ngumu kuliko Nimba kichwa. hari ingingo zikomeza umuntu, Kama kuna viungo vizito kwa mtu, nirwo rugingo rwa mbere rukomeye. bega ndilo lina nguvu kuliko viungo vingine vyote. Urugero ushobora guhagarara ku muntu, Unaweza ukasimama kwa mtu ugahagarara ku rutugu rwiwe, na kusimama kwa bega lake, ukaba wosingira ibintu biririya na hejuru, kuweza kuchukua vitu zilizoko juu, kandi wa muntu agihagaze. na mtu huyo akiwa imara bado. Yesu Kristo yaje mu isi, amekuja duniani azanye ngo ubutware bwe, akija na uwezo wake, kandi ngo ubutware bwe bwari kubitugu, na huo uwezo wake ulikuwa begani pake, kugira ngo abashe kwikorera ili abebe ibibazo by'abaremereye isi, mizigo ya wale ambao isi ngo yari iremerewe, dunia ilikuwa imesumbuka. Yesu ngo azara umukozi w'umuhanga, lakini Yesu akaja akiwa mtumishi wa ajabu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Wewe uremerewe, wewe uliyesumbuka. Ndio mambo muri byaririmbye, ndio maana mwimbaji akaimba ngo abaremerewe bose, akasema waliosumbuka wote, n'ababaye bose, wale ambao wanahuzunika, genda ubibwire Yesu, nenda ukamwambia Yesu, genda ubihereze Yesu, mwambie Yesu, Yesu arakuruhura, Yesu atakupumzisha. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Mwokozi. Abami bisi bari barusha, wale wafalme wa duniani walikuwa wamechoka, yewe na bari ababushije abandi amahoro, na wale ambao walikuwa wamekosesha wengine amani. Nagira mbabwire ino jambo, nataka niwaambie neno hili ndugu zangu, bari ababushije abandi wale ambao wanaokosesha wengine amani, tibivuze ko bafite amahoro, haimaanishi kuwa wana amani. Nibo ba mbere bakeneye amahoro, ndio kwanza wanaohitaji amani, kubera ko umuntu ufite amahoro, kwa sababu yule ana amani azahifuriza abandi amahoro, anatakia wengine amani. ariko umuntu utifuriza abandi amahoro, lakini mwingine ambaye hawataki wengine amani, ikimenyetso kigaragaza ko nta mahoro ari, hiyo ni ishara inayothibitisha kuwa hana amani. Itakabiri, pili, ko ndabivuga nihuta sana, nawaambia kwa haraka sana. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Jambo rero ntararivaho, neno hili kabla sijatoka inamaanisha nini? Niho harya nababwiye ejo, ndipo nimewaambia jana, ngo Yesu yitegereje intama, kasema Yesu alipotazama kondoo asigirira impuhwe, akazihurumia, ngo abona ngo ni nk'intama zizira umwungeri, akaona ni kama kondoo bila mchungaji. Yesu nawe yitegereje isi, Yesu alipoangalia duniani, abona isi iracabuza ibintu, akaona dunia inakosa vitu mingi. Abokorohereje abakristo, wale wangeliwa wale ambao wangesaidia wa Kristo, wale wangeliwasaidia wa Kristo, nibo baruhije wa Kristo, ndio wanawasumbua wa Kristo, kwa sababu wachungaji nabo kwikorera ibibazo bya Kristo, ni kubeba matatizo ya Wakristo. Ariko bunyine byabaye l'envers, lakini kwa siku hizi imegeuka. Wakristo nao wali mkwikorera ibibazo bya Wakristo ndio wanabeba matatizo ya wachungaji. Nimbura umushumba, kama wewe ni mchungaji, nimbura umuyobozi, kama wewe ni kiongozi, udashobora kwikorera ibibazo bya Wakristo, na uwezi kubeba matatizo ya Wakristo ambao unaongoza. Ntabura umushumba, subira mu nta muyoborwe. Wewe si mchungaji, rudi kwa kondoo. Cyo bivuga umuyobozi, leader, kile wanaita leader, n'umuntu ushobora kwikorera ibibazo by'intama, ni mtu ambaye anaweza kubeba mizigo ya kondoo zake, mtu ambaye anaweza kajali, mtu ambaye anajali. Takabiri biravuga ngo niki? Pili inamaanisha nini? Yesu biravuga ngo azitwa umujanama w'igitangaza, ataitwa mshauri wa ajabu, azitwa umujanama w'igitangaza, ataitwa mshauri. Nimba hari ikintu gikomeye, kama kuna kitu kikuu kandi gikenewe na ambacho tunakihitaji mu bantu bose, kwa watu wote, mu ngero zose, kwa kila kiwango, uhereye kuri ba president w'ibihugu, kuanzia kwa marais wa nchi ukageza kuri ba askofu na ba aposto n'abandi, mpaka kina askofu, aposto na wengine. Ikintu gikenewe kuruta ibindi byinshi, kile ambacho tunahitaji kuliko kitu kingine, dukeneye umujanama, tunahitaji mshauri. Nimba
ubona abantu benshi bakora amanyanga, kama unaona watu wengi wakifanya makosa, ubona abantu benshi bitwara uko mumva bashaka, kama unaona watu wengi wanajibeba vile wanataka, nuko batagira abajana, ni kwa sababu hawana washauri. ariko ndashima umwami Yesu, Lakini namshukuru mfalme Yesu yuko ngo yaje ari umujana, kwa sababu amekuja akiwa mshauri wa ajabu, kandi ni umujana wa buri wese, na ni mshauri wa kila mmoja, umuntu wese ubishaka, kila mmoja atakaye Yesu aramugira inama, Yesu atamshauri. ninde mujana wa, Ni nani mshauri wako? reka nihuta ibindi ndabivuga no Chani waambie mengine tutasema jioni. Icyaga Tatu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Tumpe Bwana utukufu. Nuko Yesu ashobora kubakiza wewe. Nuko Yesu ashobora kubakiza. Itorero rikeneye mujana. Kanisa linahitaji mshauri. Umuryango dukeneye abajana. Jamii tunahitaji washauri. Ibihugu zacu bikeneye abajana. Zetu zinahitaji washauri. Ba president bakeneye abajana. Marais wanahitaji washauri. Hizi ntambara ubona mu kugenda ziba mu makanisa n'ahandi. Hizi vita zinazotokana na makanisa na pahali pengine pote. Nuko nta bajana bahagije. Ni kwa sababu hakuna wale mashauri wa kutosha. Abajana bukuri bahari. Hakuna washauri wa kutosha walio. Ndio mukuyegereza umuntu ngo numujana we. Mtu anamkaribisha mtu eti ni shauri yake. Yarangiza kamuyobza aho kumuha inama zima kamuyobza. Alafu anampotosha kuliko amshauri kikamilifu. Ariko dukeneye umwami wa mahoro. Lakini tunamhitaji mfalme wa amani. Ariwe Yesu Kristo. Ambaye ndiye Yesu Kristo. Umwami wa mahoro. Mfalme wa amani. Ubutware bwiwe. Utawala wake. Ngo busaba buri kubituguza. Utakuwa begani pake. Tatu. Bwana asifiwe sana. Amen. Turi kumwe. Duhereze Imana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Wenga basunguza ibiganza. Punga mkono. Yesu yankunze taramumenya. Aho bimenye simzitaho. Ariko we ati yacitege. Yakomeje kukunda cyo. Ariko we yacitege. Yakomeje kukunda cyo. Ya tatu. Biravuga ngo ni Imana ikomeye. Ni Mungu mwenye nguvu. Imana ikomeye. Mungu mwenye nguvu. Mwino si kwa hii dunia hari Imana nishi. Kuna miungu mingi. Ariko ntabwo zikomeye. Lakini hazina nguvu. Abantu biringi Imana nishi. Watu wanatumainia miungu mingi. Abandi bagize Imana amafaranga yao. Wengine wamefanya Mungu pesa zao. Abandi biringi abana bao. Wengine wamewatumania watoto wao. Abandi biringi ibigirwamana. Wengine wamewatumania miungu zao. Abandi biringi ibiheko byao. Wengine wametumainia hila zao. Abandi biringi abatware bao. Wengine wametumainia wale watu. Ariko Yesu Kristo. Lakini Yesu ngo yaje ari Imana. Amekuja akiwa Mungu. Kandi ngo Imana ikomeye. Na Mungu mwenye nguvu. Imana ikomeye. Mungu mwenye nguvu. Bwana asifiwe sana. Asifiwe makosi. Mwandishi anaandika mu gitabo cha Zaburi. Mwandishi ameandika katika Zaburi. Yaravuze ngo izo mana. Akasema hayo miungu. Zigira amaso ntizibona. Wana macho lakini hazioni. Kandi ngo zigira amatwi ntizumva. Na zina masikio lakini hazisikii. Zigira amaguru ntizigenda. Zina miguu lakini hazitembei. Zigira amaboko ntizikorakora. Zina mikono lakini haziguzigusi. Zigira amasuru ngo ntizihumuriza. Zina mapua lakini hazinusiwi. Lelelelele yandutiye zose namuwaye umutima wanje nawe yarapanje Yesu yazarima zatera ubwoba yambere y'ubuhungiro uko bisamera kose azani hanganisha Ai zatera ubwoba yambere y'ubuhungiro uko bizamera kose azanihangana. Duhereze Imana icyo. Haleluya! Haleluya! Izindi mana zose miungu mingine yote nagira ngo mbatangariza muri iki gitondo. Nataka niwatangazie asubuhi ya leo. Mwaka wa 2023. Huu mwaka wa 2024. Tushakwinjira mu mwaka wa 2024. Tukielekea mwaka wa 2024. Mabwire ko nta yindi mana. Nataka niwaambie hakuna Mungu mwingine. Imana yaremye ijuru ni Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Yesu yaje ari Imana. Yesu alikuja akiwa Mungu. Izindi mana zose. Miungu mingine yote. Izindi mana zose ni kinyoma cy'uzuza. Izindi mana zose ni kinyoma cyuzuye. Usimwe ngo Eliya ku musozi. Siku moja Eliya katika mlima wa Karumeli ngo yabwiye ngo abahanuzi ba Baali. Karumeli aliwaambia nabii wa Baali. Aravuga ngo mwebwe ni mubanze. Akawaambia ninyi anzeni. Ngo bari bavuze ngo Imana iri umanura umuriro. Walikuwa wamesema Mungu atakayeshusha moto. Ngo bari yo mana Israeli. Na huyo ndiye atakuwa Mungu wa Israeli katika taifa nzima. Hanyuma ngo arababwira ati mwe ni mubanze.
Akawaambia ninyi anzeni. Wakajaribu. Na wao walikuwa na visu. Alafu Elia alikuwa anaongoza. Anawaambia jikatikate. Na Mungu akiwa na huzuni wenu atajibu. Na wanajikata, damu inatoka. Anawaambia sema kwa sauti. Mungu wenu ameweza kusinzia. Na wanapiga nduru juu. Wanasema semeni kwa sauti. Mungu wenu ameweza kusinzia. Haleluya. Nataka niwaambie Mungu wa Israeli ni Mungu anayesema na kutimia. Ni Mungu anayeamuru na inafanyika. Ikubwiye jambo tegereza. Bizasohora tegereza. Ntabwigiresha. Mani baho umugisha murakoze. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe mwana cyubahiro Mungu wabene bituvuze. Hanyuma kugira ngo ducunguye iri kukomba muda